Ubak mon lang ba sut nga ubade nong song nong jongkas nong daistong East Jantia Hills District hakat South Rek ujamang aja punrio kila ai jingkren hakinong tho khobor hadien baulo kilawan ban ai jing tho chong mentirang ba jala konrat ke sangma usumbut mentirang ba kajala ubak bersun song bat kemegalia pollution control board persya alor ka jingtip bana kaliang ka sarkar kat penbana ya ke public hearing ha ulum serman kebacan bat kasnong daistong kumba sanspa mitar Nungkong i amin nungkong senang yang sumdai stong wa demi dejung desan i dibenta wipoi ini yang ini Silong Rasglok ini benta wipoi we dipercaya ini benta yang ini tingti yang muncul ini benta kata jan senang i tahu pertut belum serman andai ini yang i amin nungkong senang penpau jing senang kerniat kru ayu wa use kiri wa PST na State Pollution Control Board wa ang dai poyo arpa atri yang benahi arajar menru ni bentaw yo ipenmi dan ni yo penman nyata public hearing ni bentaw ipenmi yumuchun ni bentaw pen kam dasimen I aminong sungsnong amba daman chwai inong percaya na simen du sedang ta hadu atele I yeni yentri yen skemi haju onang rimbi percaya na jingti ini muncul badam jole yani simen OM dah senang I dan bayang ni simen cibun yoi tekju icitom ibu bonjat doi upau ko wuju yoi ini senam ibu dekat cedin dan bayang jingwan yang ni simen keta oya ilang salang yang I keta oya cat ya kia yang I indrai ini yang I aminan cong senang penpawe jing senyot kru bad jingru nama kru bayu wa use kiri wa amdapani udah yo ate tak dijing wa I aminang song keruin cetidiang cetimun sedo ijing jot ijing pravda I penjot lengba yang mata simen plan udah poe cinong yang I ndre ini aminang song demi diyung yang I bile sumiri ikot ni benta leboi cha State Pollution Control Board cha SEIAA but Chow Honorable Chief Minister Yong I but amjole so sembut menteri Yong I dibenta we fight but we government scamile we pendam no I ya taya public hearing dibenta taya jingti utau musim apa senong Yong I nang ite boleh cipon to mentak kasni ama dekat sinokia pada kecil tero ban ai kecil persan yang di nong senong jong ka senong daistong di bami persan ya ka project jong ka simen kumaki tip aduk pasdam di nong senong jong ka senong daistong kila persa wat kata ita main project keban set up da ka simen plan balalong public hearing nakan ikap nomor ladep naruk nai Desember kumbiti baro ba kinong pensong jom esnong daistong badon kumba aspatam ado ketu kapor kilami man persya ya katai ka project ka ba ikip kumka integrated cement plan bala de nong public hearing man akane de yang mentar kumba ka jiper menapai ba nang ba ka MSPCB jongkani ka jo ka cement plan bang itip kumka cement plan ka la bo ba apply ban yo saka mining ban di yang tayu limestone naga jaka bagi penmit menong lom serman limestone blok A banon lom serman tementak kasih apa itu ibat kapamenta ya kani ka papitari kan satu nolong iban penong dan MSPCB mentak kasih kembali penpau wina kinong sungsnong ka nilami syara office jongka MSPCB ngilabo ya ke memorandum percaya daki nongrim nila miro sa boro ke memorandum persatungi sa Honorable Chief Minister Congrad Kitongma nila miro ban bo ke memorandum ban persa sa State Environmental Impact Assessment Authority para cukup poro sa State Expert Advisory Committee jongka sarkar jela ya menta ya kaneka limestone mining project kumpapawa ki di penapay balang bakal MSPCB ka
Sri semen kapan jaka kambahat wo aspak hat new point like ndai south hectares bakin pan ban yok ban main no yo tai lanton mining project re ya kanero kinong song jaga daistong ki bersah namar kacaka padon kanero ka ya changa dengan mausu supaya ba kalau tai ka nongrim bakini ki bersah kinong song jaga song daistong ki bersah ya kaneka lanton mining project jongka Sri semen kabadon kacaka ka lom serman kapan nongkong hi ya kaneka elite limestone mining project kadai kung ka extension jong katai kami ka jong ka kadai ka integrated cement plant menakan ini ada ya menta ya kaneka light mining project ko inong di bersah halor ka nong rimba ke kaneka limestone mining project no bersah nama kadon marsenda bat cenong jongka daistong kebaan kenong ka bapla bah untuk upai bahakane ka area ka baki temu ban penyo ya ka limestone mining project haka aspa kat new hectares kinong song jong ka song daistong kibadon hado kat pramut yamenta kibadon jaka hapo kane ka area ka ba aspa kat new ka total jong baru kini kat pramut kitrai jaka kibadon jaka hangtei mining project kapoi hado umba south point way hectares de yakine ki jaka jong kini kitrai snong jong daistong disniu kla ba hangtei jaka ke jongki kibalong trai daki kila sapan hab hakatai ke jaka klem da jingki ke jongki klem da aibor ke jongki klem da umno kala kelenti ba kidai banti kum kitrai jaka te yakanero ada long kuno ada jai pejo kani kesmen plan karo jakani ka jakaro kinam ai le saka Sri semen kumbalong ado menta kinong trai da kini kinam som tiba kathamut dara kuno kumbalong menta kinam ai saka Sri semen jakani ka jaka kejongki ka lomba ka Sri semen kala grad tu yakini ki jaka yang kini ki kathamut menta kebalai lalu nipe haka jipel menapai ba jongka MSPCB kajaka badon kani ka limestone mining project jongka Sri semen ka bahas pakat neo point something hectares given mi kaha hapo kachnong lom therman village kani kachnong lom therman henry pai ba kani kadai kajing yalam bakla ngitip mano ba yalam bakla kidai beriu nong kinong yalam jongka ilaka nong kle lane kino ki beriu kebadan bertahan te henry ki lombakla baong ba kane ka lom serman kadai kasno akajing sisa kane ka lom serman kadai tang ulong baki ju pendengkam ban rep ban pendengkam kino ki benta jongki tinggi malak kisni hak ke ban rep ban thung chor balan ni si benta te bakin ong kasno kala long jingalang bakla kawailin ru ya kendon ki an jongka JHDC nama nitip bah ke JHDC kadon ya ka an hakban penmi jak senong thmai kumbangitip ya ka Jaintia Hills Autonomous District establishment of ilaka and village and election appointment power function and jurisdiction of the laws Sedar and Wahid Senong Act Arajat Khatsan katung ka section arto para RABC ba kino kisnong kiban mi thmai kino kis benta kiban snasnong da kino ki hagyai dan ba ka district council henry yakane ka kum kajintip ke jongi ngintip meno ka district council ka yaya ka procedure meno ka notify pai ba meno mano balong rambasnong mano balong ki executive members ngintip kane don bale ki bale bakla bayar bakla danu yakane hakacho kapor kane kalung firman undon yengir amta kane kaca kalung firman kiba ongki kasno undon permanent establishment ya kigin yang tamdon undon ro kibriu kiba sa antai lai kato kipor le bri le ro kisan me te kipor bri kamur kacing kali sa district council
yakani ngan sa pal RTI ko specific to li yakani ba meno kalong snong mano kalong nong yalam kumbat term nong menta kajikili kadisi konsil hawa pi kadisi konsil man pi nong yada yakda kena pecip yung i badat pi ko to yak kam an snong boro to ila yalam makla yo pai ba wa omwa kini to kachnong ada to kachnong penci pai ba nu pen man kia kini kachnong unu lanti kita ki wa kam wa to uman ko kachnong kini to man kam bi an pai ya baklapi pai yalam baklapi yo pai ba ya depi mana lai chaginu ginu ki benta wa halor wabur lite ka babur kanongring ba persa yakane ka public hearing kebansawan lor kanongring ka basaw kalong ba nya hani tinongwi ai ka nama kadon ka ecological significance but fragility jong kalong sarman nama hakane kibenta kemandon yakane ka limestone mining project ba aspa khatneo hectares po jongka bas narut kidon kibenta beta kemarin naru kikrem nangta bad kibenta narut ka nong it's a part where the cave structure is kimain kemarin barok ki pertei ba cave badon pasunda tane kadaiga lihat pra cave badka labit cave kebab au nambah kemeklaya jengi bat apa isya bat apa keperti bro ni betang tani kimi cave nalor kini sakiwe cave ki krem bagi kot bungka no muja krem ka krem besar ka krem liat perla ka krem hambru ka krem wa range bat kiwe nalor kini ki krem don pat saki wa bari kibahe bungka stream jaka wa kebahet kebabna pertei ba kedai kawa leteng bang sete nakane kawa leteng kedai ke main source of water kibetan kam sakitai tan jong kanong kle tenakane kawa leteng kiwe ki stream kiba mi nang tu nang ne kitong kumba kibabon menjadi tingkat to kane kawa no luja kawa krem besar kawa pia ciliang kawa beri seni kawa beri andok barok ini istri niai ulang barok sakani kami wa kabakikot leten wa leten te lada poi lada wan kane lada misa ban yo kasisimen ban sei yang lain tu badon kane ka project site kajongki barok ini sakta barok ini do lu ya kini benta kun kawak bagi krem kiba kodot kiba ni dei hok ban pensa bat kiba ton kam de baro kebabut ro kepesan kenomri kadai ka location pat jong kandung serman kane kam kata bak mau menta kan kata ya ka wa leteng hak coba foto kan kata ya ka leteng valley nama kanikan leteng river kam dah cengai nak kanika project site ke dontang last pas 100 meter nak kanika mining project site ke ban kim sebelum public hearing tam dah itu ada ki last pas 100 meter terseperkat ada ki yok ban main yang ni limestone nang ni kinong klik kinim do ya kawak leteng kan sejak dia kin sadok ya kaum begin one of the basic necessity jong kacingim ada put kanika kawak leteng ada kajak dia kelakut bandon jingim stay kebabon hakani ka leteng valley kiba kating jongi pentor hakani ka pentor leteng kadai ka leteng ka babnanam ka pentor ka babnanam apo Meghalaya ka babnanam manongkong ngiti ba kadai ka Sun Valley bat ka ba kadai ka leteng apo Meghalaya nakani ka pentor leteng kimi kini ki kau kiba bha kau kiba man unik kiba longtrai kiba cumi sate haba baro kita ikinong cong nak daistong bat cong bamarjan bat kiba boni nak bentak cong ilakan nongkle ki tip ba kane kawa pentor lete kiba ai kau ya kibriu sate katai teradawan lan misa ya kane ka limestone mining project ka wa lete yo kan kut ka pentor lete yo kan kut bag ya baro
ibenta kibaju mi akini ki benta jongka bentor leten telada ni sha alor kene kan nomor bujong ini lada ngim persya lada kinong song kita istom ngim persya kan koi ka benta kinong bakong ka irreversible environmental degradation and threat to natural heritage mother cave system kan tahu ya ka ecological balance kan tahu ya ka livelihood kan tahu ya ka survival kan tahu ya ka identity kan tahu ya ka continuity but kita jing improve kan ku hantai kibenta minang klego kumang ta baik kali kal lihat praktif kalau kawin ne ka kir ka bah bamir apa kaperthe ban iti bo kani kala praktif kadai kalau ngas kir in South Asia kani kan nabi kir mapiyo ing mata katai kubor hangi ki scientist kila lab ya ki dokha bakerpang bahapo kani ka krem labi nama don udokha kiba keteng karer blind cave fish tin scientifically kiong nearly so chilas pernah te halor kini kinong ring bagi baik joki benta nama dia ini kani kemerenda kebal long daka Donald Lighthouse lah dengan sakapor sak space ban float ende kini bangal beri kedetang ki main points jokni te yakani ka public hearing ro kumbang persya bat ni penkut dapat kaum ba dan lay ni nama island inong song kita istong ni nama island ban set up ya kam ne ka project habai to ba limestone mining bat kebaar ba ya kani public hearing ro halot kani kinong ring kumbang ile to so CM jaga SEAC jaga SEI double A baca MSPCB nila dawa ba pendam no pendok no ya kanika public hearing ke bansalong ka art tarik lada ka sarkar lada ka concern authority kam pendok ngin saperkat kuno nilai hakikat tu ani por si banwan berkat siu kelai baka EIA report jongka Sri Simen kaya lambakla ya ka department ya ka sarkar ya paiba kiong kadon ka badan dan hantar akata ka jaka bakimpan ya kanika limestone mining project kita ngito ka video kenapa yo ipate kenapa ning yarap ka sarkar ro ngin ai ka video kenapa barok pai ba jong ka rilong khasi jantia patkapate hi barok kinjoi ka ai ka don hangne hakani ka limestone mining project jong ka Sri Simen ka ba ha ka lom serman nama nitip 90% kalong ka cloud but life percent kadai pedifil hangno kata ka Bernland hangno kata ki don cloud don day don waste ka video ni don insa press media kenang ba upai ba penting kenang kun kelar banyaran ek sarkar namar bakila isa lembakla ak report jong Sri Simen pin pe lagi lembak video bangin sa share sa kaperthe ya kani kan long habai debat kani telada ni pipe syakatai ka jing persya ya katai ka integrated cement plant ke Bandung Kong kebala ki da penong public hearing kumbia hiyo ilang bagi nak katai kubor kinong song kita istong dapat dunia rap jonga bat ke lang jonga hiyo kumba amsin yaki nila tho chadu prime minister cha home minister bat so minister ba concern ba fai ya kani ka benta ho la don ka respond naki ki dampan report ka state government ki dampan report ka MSPCB nin sa follow up ya kata ngila kentip bilkan mau ngila air ya ka jing ucor saka Mekalia Human Rights Commission habe dai ba kar kom pendong public hearing hakatu kapor jong baki kwa kan set up ya ka integrated cement plant ka dai ka ban long ka main proposed establishment jong ka si cement ka human right kala bisar hoy kadang don ko ka jing bisar jong ka human right not right for me to inform tamba kenapa ngan kentip ba banti bupai ba ka human right kala sincha ya kani ka benta kala bisar la asin benta kan sapoi kan sin ka balai bilang up ya ka order nama lami ahli order ya ba live nama bilang sudah pernah kani nya saat ya ka report nya selai ya batang kam pasukman